tuoi, volie. Let us hold true to what we have attained. Philippians se Kekhrieseno. Therhusoko, Angami Catholic Youth Association Houzha Keseko, Tichie, Niebudi Kretefedi Hitata Senunuvo, Niebudi Kretefedi Hitata Tenye, Ngobu for Ngo Therhuso Chaba, Choir, Western Angami Catholic Youth Association, Medzivo Ketuko, Sede Kecha Ino, Kronosa Cornelius, Assistant Catechist, Saint Joseph Church, Viswema, Sede Taliku, Sede Mefetenye, Kethodie Kephrü, Enoli, Mhaleno, Mary. Diekepu, Dr. Kekhriesenuo, Christina. Japutzali, Choir. Peshiti, Bibalidio. Tekazaliku, Sede Sarah. Kecha, Krüta. Ngo Kehou Kenieu viem hatoche hakimidi tsaba. Sela che ngo hapuri sedada ke mamhoze. Ngo Therhusoko chvor ke ba. ACYA Houzha Keseko. Ngo miepo. Bu shirdi ngo Jubilee Candelu Petuliedo. Mu suliro Sivitio Stanley. Bu shir ngo Jubilee Candelu Petuliedo. For our former ACYA President Pote. Popeje. Che Sede Kecha ngo Assistant Catechist Saint Joseph Church Viswema nunu ubusher putiselido. Ngo Kesedi Tejachagaledo Peteri Krusasiu Munyo Mukimasarafa Zanu Amen. Ye Tigike Bahipu Nzabume Salichi Nkedi Savolichi Tigike Me Kijanari Meadow Silichi Cheche Vaka Yesuchi Ye Mihinki Josikuako Vasime Kesutui Ye Kejori Vasi Yesuchi Ye bume do ke pine pia Mhakeshenu hekalalechi Amen. Ye Maria Tejan Sukebafa Nepun Zikebafa No Tenuko Donurokotafa Munyo Jisum Vanunuke Parokotozo Kepenyafuna Jo Kimasafa Maria Ye Kepumamila Chi Muhikishi Tikiri Chasuchi Amen. Mape rich murhisa murgosidi yagaja kekre kepenyafa. No mape tepetepelhusa sukodonishiri temyasedi nkekre thosidi petepelhusa. Petepelhusa bimona no rgosidi yagaja gola mpezimu nzatsewe. No tedza vokatatiunu. Hekrata nuhasa nuleke vise ko tsudi ko bunshiri tie kasara sake baha ko bunshiri kezedi penyo sakole nzesi pesu sakole ka krotoha pesidi kezedi ke hovor ke ha ko petikola Mpejiwe Yegobu specially di word here DJ Hepengu ni susanije no tini ti hao no jabi he ko pe te ko suskele suleje jabi krasaro ko suskele suleje so ke krepe ke penyefa no tie DJ Hepengu ni hao hashiri
urna setjubza hakwa bunishiri Kekhriesenuo Kekhrieseno Tini hori pesoke zukolam pejiwe no jabise ranahanu kelhami me popoke tsepete tsile okobunu shiri kenur hedi masake baha pezge wasu samana okobunu kenusi peviko Kezepo sukodi nliesabale keto no jabise okopete ko tsike leusleje so Kekhriesenuo no Kekhriesenuo Rana Kekhriesenuo Temike Krashiri Teniti Haunu Teja Mengodi Vore No Japisimi Popoke Tsukele Sleji Shidi Ukubunuri Teniti Haunu Teja Kekhriesenuo Ukelhunu Sede Unigele Susleji No Japi Hekresara Mi Popoke Tsepete Tsukele Sleji Shiro Cheti Hanashi Heko Matogo Hagianu Kesedi KevilhouphrenuoTeresa no le hego de bale sidi jabi hego me poke tsitsleje chedo Kehou tazeke tafishire non teja se potsle tiri bubu potunune Kehou tazeke teja se potsje shiro temike krashiri hego kepatafa kepele de kelakeli Jesus sedi Kezasu di vorge ba temike ka unidi vor merbawe no jabi potsle shidi bubunu unkeleke madogo sedi temiko chatabi visle temiko khoisle ketula no pokrosleje pokeleke mendo betishiri potie betishiri potie pugunishir no pokrosle sususleje shiro Kekhriesenuo no chedo Socrates basko schinon tio Jabi me poke tsleje ugo vogatati gonu Kresara Krotoha tazedi maki Viswema keskola no jake kribyo ko tsle rige charse ko tsle shidi go voge to tigunu shiri he Kresara sosa chatamu kroi khojasle ketla no jabi sko spete go tsle tsleje jo Kekhriesenuo chedo Kethodie se projeto que va faire non pour croiser pour vous Kethodie ce que c'est dit vous que va coopérer avec qui ce qui nous mais pour que ça si peu ça que les peu ça se dit c'est dit que le ne vit gérer que là n'était jago Kethodie projet que comme on dirait pas que les choses les j'ai donc voir qu'il a quoi que c'est ça li a quoi c'est dit Hego numele hegonki kelike sususur bimona hegonki chagabake midi no mapete gomhon te chak ke sususleje chedo khorne ke bako pete go shirbu kelike susu ke sinurin te jango ke sususleje no chedo ke hotelene votela ke so hego mat po ke za ergo mu hego zebake le suledi hego bu te jake Christus mu pregele mesleje Kethodie buke skim he no Jesus Christa kejanu ke baki neko asanu nim hakke hubori chaliro bo josus kapine ko tsdo is sala iko Jesus zanu nim hakke hubori chasaje sala bo busu ko tsibi he ko tsle nidi kezeke nure teja ke khochase yawe amen zapu zawje picha bo munya muke masara fu Sede ke se muke chachiri zapu zayetsleje amen Maria Christina ke khoifa Houzha siu bo munya muke masara fu zanu amen Sede zaliku Kekhriesenuo me fe tenye ngo khoyergo ngo taze sudo Oh
je kenni se ngo Therhusoko chevor ke ba ko Angami Catholic Youth Association Houzha Keseko zashodio hakino teza keshodio mo gengu mejidi nego shidi nego zasio bilidome akho Mary Ketuse Monica Mhaleno Mary Krengule Solomon Kreno Lina Luprevilie John Medole Pra Lucas Megonguno Angela Ni Lucie Laurentia Ni Diozo Dominic Pezachelie Philippe Rocco Selhu Lucas Kekhriesenuo Ruth Chevito Stanley Tosole Teresa Vihunle Vincent Mhaleno Angela Assenio Agnes Viswema Margaret Temi Hakuro Ngozeba Mude Deri A Therhusoko Presidio Atso Anthony Kekhrieseno Angela Vizo Matthew Pulie Peter Rokovono Rita Videsieno Virginia Vimetzol Robert Vizopal Paul Hako Gezedi Tiche Nyebudi Kretepfadi Hita Se Nunu Tiche Nyebudi Kretepfadi Hita Tinye Ketso U Kroto Krie Mungu Mejidi Houzha Sevorsha Zero Poti Kape Ngo sogo bushiri ngo zasikini yo piliru Jiro poti kape Kethodie Kephrü tsusudio Philippi mioko tutese kusuku kerpen nuvo kerteta sla nko miewe chiketa keko unu sekemhe lepreleke mu nyeko nyenu makekri hori lebaro kepenyofu sukori tasha nyeketyo Sede nko tyovor tsokelie nunu tyola sashaleke Akezenyo ko Nyekori aze ke chezileche Musiro nyeko heko bunu nyeko mozuredi Tashi nyeko keketuko mehoterle Kekrila mona temye kekradze atsemele nyeko ki pushishe tyozo Mutiri akrazodi nyeko ki pushe tyozhilo Soko lue luya deri soko Krista krusu ngumako zo nipu diu. Diekepu Dr. Kekhriesenuo Christina po share puti sedage momhoze bubu u ACYA zekesesunu di chaya keptafa no banano shesedome Dr. Kekhriesenuo Christina ngomi kekra pushiba levi po tenu ke meye sefapo mu ukicha u kroto krie mu kihu creative words fapo je hakinu poje kekraba deri je hakinu poje ke meye krobose ke pusodo po ki ke heidi u kroto krie mu kihu creative shi ketsa Dr. Kekhriesenuo Christina Associate Professor Mu Head of Department Sociology Kohima College Kohima Nuba Po General Secretary Angami Catholic Union Nutsa General Secretary Angami Catholic Youth Association Tiche Nyebodi Kretefudi Hetefa Tepfa Nunu Nyikenye Sutiu Nutsa Vorsha Siropo Angami Catholic Youth Association represents the
Nagaland Catholic Youth Movement Rivo Mu Suro Tiche Nikenyedi Tenyen Nu Nikenyedi Tepfer Po Angami Catholic Union via Treasury Tsavor Spokesperson Nagaland Catholic Youth Movement Nuritsa Po Ngo ACYA Convention Tiche Nikenyedi Tenye Tiu Nuvo Konomanuri Vori Ngo Ze Kehou Mu Ngo Tahroshalie Thierry Po Potimeri Cesori Ngo Krie Mu Ngo Ngumejidi Lavor Ngo Zeba Mu Che Potiu Kapie Potsasje Kepatafan Te Potir Selir Terhusoko, Therhusoko, Nipu Kepenya first away. Therhusoko, Jado Unko, Krüta, ACYA President, Keluzasie Lawrence Mu Pozeko. Uko Pesokeba, Ronamiko, Zievoko, Pusefumiko, Mujado, Uko Therhusoko. Uko Krüta Kephri, Diosile, Mu Tievori, Uko tsokelie, Tievor Uko Krüta, Haki, Kebapete, Mu Nieko, Krasara, Uke Merako, Uke Vitoko, Puti Haunu, Uke Nisidi, Uke Nitichie, Hepengu Nuse, Pete Lucia way. Kephri Diosile, Idi. Revehau Sede Ledi, Tievor, Butihau Zolie. Hapetegola, Kepenyefer, Tegie. Muukori, Tie, Chiliko, Kelikes Dui. Dishozahau, Niepu Tio Chusha, We Uni Muunumvadi, Keteziese, Niepu Tsuke, Kekhriesenuo, Niepu Tio, Dishozahau Chusha. Jedo Uko Philippimiko Seker Suru Haupie Kepucenu di Uko Vor Keselie. Where Vor tsokelie tui Diosa volie ke. Let us hold true to what we have attained. Attained Hauha Mukelie Puba Mu Vor tsokelie tui Diosa volie ke ikesa. We Kiketsupo Mulidi Kiketsupo Sede. Dio volega, Kekhrieseno, Uketso presike, Hauha, Hapua, Sikemo Pomo, Deri, We Mukelie, Musikelia Hauhatzemeta, Kepele, Isidi Ukochie, Kethodie no, Prebie, Kezalie. Kepele Hau, Mukeleuse, Kemeti Sasnudi, Ukochiesa, Saint Paulwe, Salawe, Dietodi. Jie Terhusoko, Uke Diekepu Sede, Kepele Hause, DJ Kekhri, Hepengupono, Diosasodi, Mutiosasnodi, Uko Chekasa, Susaya. Ndu Nagaland Post no, Kekhrieseno page, Kekhrieseno, Haiketsupongo. Temye pet tebu, kidzunu pet tebu. Disease X iketsa hauha, lanu dodzile nushe. Sikemo po, ketsupo, vordale ke vi, po charra sebaketa susipie, kidzu pet tebu, WHO pe piesedi, pet sokesa susatsusa. Mutie, Saint Paul, uko pet sokesu meta. Sikebabo. Houzha die met Chebaketsubo, Reme Krodi, Sibaketsubo, Mu very shori, Uvietsepet to the way, Ketsupopie, Uko Chekasa, Mu Ubusu Sede, Diosaje, Musu Hodleje, Tadinu, Su Filije, Ketsa, Saint Pauletie, Ukoki, Chekasa, Susatsa. Kiedza, very Pitsimia Bomo. Deri, Puti Huyo Vogetaki, Mutia Ukrunuko, Ukratamiko Hakiaba, Uko Azedi, Kedir Hemeche,
天着给胡玩给自己，还给克努，给泰国给这苏莫的，给这苏是福地努给胡玩给这，还给克里给面嘟嘟的给胡玩给这苏是这天，给这日比莫的给泰国谁给这地不努玩的给胡大的努玩给咧苏是这咧，天着给人给为数不是为。Catholic me ikatsapo ledino mori Catholic thau hauha u Catholic kapelle hauha kirapo bashi mukim hedi sile morshosi mori kim hedi kraledushi u tatsoko donozor shere mori me u katha donozor shere soko ledino luke vorti popeni thiezamata very pitsileta katsa DJ hepengu pitsileta ketsa tabuno body tie u thyo u ma hoka sala ke satibo movie ke hele more ke sho cherry tasas more ke sho tiboze ke sevor ke tsalie tieza kizru Kenieu zedi Christamie Christianity how has sevodi unagamiri tsosa temie ke kra Christa city Christamie tsili momoshi deri Hakrobonu, Rekazala, Morigu Vazakazala, Hakwaha, Tsilin here, Katsapele. Uko tie, Nieko, Krekasamiako, Lurdi Hanuka Bamiwe, Ketipum Hedi, Christam Catholic Miatzilega, Niekia Krari, Penyose, Catholic Kikrupuno Vormeche, Mikrobua, Unidino, Mori Porhika Kripono, Vordi Catholic Miatzlemeche. Catholic Christianity, History and Culture in Nagaland, Gordon Mu Burdett, in Hania Lesotho Sopono, Puketa, Tietza, Colonialism, Imperialism, Hauha, Mia Perheketza, Unaga Mia Perhedi, Vorketza Tiki, Temia gobu, kelake liesupi uviet sut to the way, iketza, urofamio, kelale ketola, temia go, bunu, Christianity, how happy uviet away, some away, deri, temia gobu, kenu kelumia gobu, bu uko sheta, Kekramia go, sheta siliketola, uko support system botiketola, uko temia gobu. Christianity susa, lilieketa lesahano to be keto, muleya. Deri, awe pele ketsuwe, kepenyofum ha probabagazala, kepenyofum har herbotu gazala, ukobu, Christa miatzilekeza, Catholic miatzilekeza, pele. Siro kepele hauha kiketsupuga. Uketikizame, upetageza, Catholic kepele hauha zemeta, kepenyofa, Kekhrieseno po jovico, po virtues, sokopie, uchusadi, ukobunu, susa pelele, musegelie, susa tselie, suese, sensus fide, moris sensus fidelium, iketa latino puyasi. Zakia gribo zemeta, u Catholic mieketa, zasi kemeye diebaya, zasi kereu, Kehue Puozo, Hakipuri, Prodaya Kemo Kehou Kenieu, Kehue Messa, Kehue Messagazala, Ukomia Pupo Ketsaburi, Messaje, Messamorshole, Isidino, Sacrament Copie, Uko Kruhia. Seu de Meta Catholic, Kehue Catholic, Universal, Pedeketsa, Kidzapet Tenu, Tuketa. Keyefutoketa Kehou Mu Zasi Dio Zemeta Apostolic Pua Kehou Hau Apostol Koginu Sedelidi Keyesedi Churu Uko Pope Bishop Jevoko Sidi Chudi Uko tsokelie Keyevor Uko tsokelie Apostol Koginu Keyechurketsa Zasi Catholic me Zasi Die Hako Tuya Seshe Kekhrieseno Catholic me Kekhrieseno Pocho populars ke me ye kropo uko Sede Catholic me ACYA ukepele prasya muhako zemeta kepele kereto apele ya kejala asutsya liturgy reshojoko
we suko pelekele suko sedi luya sacrament ko sedi utsikema salaya seu sacrament Dieu Christamie kelhujo Christamie zosedi lukecha mu pengu zemeta Kecha weti sonhe Kecha biesedi hakwa hapete tsokelie ukepele tsokelie wetu ya kecha susa u catholic kepele ukopetaya mu hau kirapunu separ hawe apostle ko mhaket sukola sadauno Kenie hedia Kenieu haidi tupi ke zengule tyo sidi ukwe ukapie apostle ko Kethodie no Kekhriesenuo nye Krüta bie tseketseno mo Kechano Cecilie isidi apostle go ginu kegesa apostle go sever uko petrosa mutie uko hako hastedi catholic mietse yawe keta susipie nyoko kipusna Kekhriesenuo fidelity to the church diet togeza Kehue kapye uketse kepele hawa umye popo bunuri diet tosno ikeza diet todi inkepele haw seleje ikeza hawa John tata serapua serakenieno sishie jisu popele keta juda koki nyeko adieno basilero nyeko ashedzimie kethotazo mu nyeko ketou siledio sitse ketou tyo nyeko kha kereswatyo isi ubunu detholenu ketsa hawa makipuri bie kerzake legenza kehu kerotse legenza kethera legenza kepele haw kethozo mu kepele haw sedi ubu dethosnu ketsa makipuri not negotiable piedino wevom hapo kruro krebe ketsem hidi krelegenza mori compromise legenza kepelewe ubu hawa dethosnu di Kethodie no pie uko chesede a kenitiki a ala rezgi a catholic mie kepele haw sedi ludo moritia haw ala putumo atia haw srede ala rede idi tia a catholic kepele sel hode iketsa thano Selegen zo ketsa uko krasike takke krobo sidi uko ke zalena kerie tho zemeta uko Christamie Catholic mie zasi kemeye tho cruise zasi cruise how mo hogeseki tieza romie ko kelhutigi cruise porabi cruise empty cruise porabi zemeta Kemanga zashi sheza kakesa zasi sala kerugumye hake shoket semebu segenu po gudi pobu sheketsa sutsvor deri Jesu Christa vor ketsagi poe kepenyofu nyo dipu kesala pobie kemadamye po keshomye po dino po khabye cruz ginu gukewa susatsa deri Christa cruz ginu Poje pe krupie ukor hasadi por hilashe ketashe cruz ha u Christa miela zasi ke meye tho ke vitho puti petenu u zetu yakeja puti petenu we sedi teja vietsdi tu yakeza susatsewe sala we cruz zasi how tseketsegi how ha rokrasike tsmengada heche tsprida heche how ha u zasi kereto Zasi hauha a atsunu at nepu kepenyefa sia amelunu apokreya mu abukanyegi a cruz hauha kepenyefa akela keliu kepele khabi aketsu sedi ari tyosuduwe tefdi tyosuduwe ketsa hauha zasi kereto kekribwa Maria ki Kecha Hauha tseketseki temia homie por shovadino puya deri hauha Kethodie no sedi ukopetasa muwesu sedi tsayaketsa ukorokralike za setslevia za pozemeta Luke po mefas soro serapuki hakem hidi tupieza
hare tekre kefafa niliji niepu nzetyote tupi keza niepu tyo Digi delio Gabriel Ketsepie, Krüsoro Kra, Maria, Re Pusefa isi, Re Pusefa ki sodi, Bobu delia hauseju popetsosa. Setiki Krüsoro Kra ponunifu kiokata Krüsoro Kra, Kema Sarofu nuponifu de, Derike penyofa puase Re Pusefa, isi dipusa uko pumo, ke penyofa pusa. Sala uko he Maria. Teja nsuke bafa niepu nzeke bafa di delieu Gabrielu dieu pie pokeluya zake no lupo me hedia kenye hedia seno pugeza Maria fe tiki deleu unyeker swamu pue pozrefe Elizabeth zeke setiodi vokras sepokruhi ketsa tiuno Elizabeth fe Maria zeke seketsaki hakim hidipu No tenuko dono roko tofa mu nyo mvanu ke bayori teja ke fto ake penyo funu jo aki ke vorha ke di tedde aniga how Elizabeth fodie Bible no nguleya Sede za seu zemeta uko temiezo ke zala uko mieke Kekhrieseno sho kema samye ko Kekhrieseno sho ujo Maria Kekhrieseno sho Uzemia Kekhrieseno sho, Krüta me Kekhrieseno sho, Ukazamia Kekhrieseno sho ki, we make a hupokiri, ala chaje, a Krühije gets chaya gets him he, Kehue, Ukepele, how prakasa, CACYA, Gema Safa Maria, Heke Pumamela, Ziemu Heke Sietikiri, Chasaje, Iketsepie, Basadi, Maria Kekhriesenuo Kecha, Isidipuya, Ukopora Shobamaway, Deripuki. Chabawe, Bubu Kekhriesenuo, Kekhriesenuo, Ketsasu, Abu Jisu Nkem Hedi, Jisu Penyolije, Jisu Pi Avietlige, Kepelebi Avietlige, Ketsase, Chabayawe. Kekhrieseno, rebaptism. Rebaptism how baptism Kenya se how potumo kaza kepelepo mu baptism repo. Ntoke hura po vodi, rebaptism po pilezoshiri, supo chabamo. Catholic Kehou Kenieu no zule fule da zeshe Kekhrieseno no zulu ke fusu valid way iketsa so sapusna Kehou rapori vapo keretono zulu fukelu so valid way ketsa pusna Kekhrieseno zemeta tethof fukeli how confirmation sacrament how ha tezesi ketsa temye grubo uki yam Houzha how fami cheyashe ki yase rapo vodushi simo ketsala Isi ketsa zevosi. Zuluf leketasie no 100% Catholic more Kehou hubunuri. So Sede. So lot tetok fokeli hawa teto lekeli hawa. Utseke tefkesa. Kema saro foke kono no. Utseke tefkesa hawa utseke tef bazo baptismu reaffirm. Sekeba su. Salano so for me cheheji. Gets a sorry Sede, Nego, Kipusana, Uko Kekhrieseno, how the meta, Lentikiko, Adventikiko, Tezokrobo, Badi, Sukono, where Ukepeleu Sede, Luya Ketsa, Sukori, Krasoro, Utsekemetti Lekevi, Ubie Kemetibia, Ubunyepu, Lenu, Hatselekivi, Susa, CACYA. Kemasa Rusho Uko Mass Holy Eucharist how high Kehou Kezeribimo. There were Rushotia Kejala Sunday obligation is here Uko Dioban here Nepuzan here how Vodi Kehou Kepekrolidi Lade isimo. There Uko Rushotia way Sla Uko Rusho how Hanu Ukepele Tsoketef Kesa CACYA Sla We hakoha kepele hakoha tsilemodi mori utho hakoha tsilemota liro we ke humiedino nanbo mejia keza rebida levi mori nanbonu ats provide bale a membership bale isidino tsida levi musu kepeleno bamo keta songu levi
William Barclay how high Bible commentator po pu ke cha Diekepu Kekra Pulishiri Hato Kevidzerliro Kemethozo isi Mori no Kekhriesie Kekra Christamie Kekhriesie Kekra Sede Miratsalivi Deri Mhatozlo Mhatokevi Mhatoke Mhatozaliro Suri Kemetho isi Saint James Lasadauno how ukongulaleya kepele pom hatoke je keshezo isi Deri jiswe mhapola pulasa musu se metha mhatola no kela ke lengulemo mhatoke vikola kela ke lengulemo isi Deri teja kepenyo fa nguke meje teja no by grace isi ukobu kela ke le haungulie sala ukomye pori apelele de akelale de isidi kemie kogedo po chaburi bamwe Deri tie uko Kethodie no pole uko Kepuca Philippi meko se Kehou no po haikim hidi pusa asu su pocha kepeleu puba asu nguleta mori votsoleta mo Deri supie aviet sekitola huazo isi Wem hakipuri Zimu tsokelie susa tselemo tie tije hepengu pitsile de tsokelie dibo vor uko tsolie Deri su zide iketsa tsemo Deri uko bu chiri poja pumie tsunudi diosunu ketsa uko cheketsa susa tsyawe ubu chekel hulano mu hashekel hulano uko bu tsunudi uko KACYA pole haunu kim hedi pue uko mhoziki thathabu pie uko KACYA pue uko role model bu tsbie uko KACYA uko lo Kethodie no nguleya Saul Paul we tieza Saul pue Pharisee mi po pue mhake simi po pue Kehou Kenieu mi po pue pothake ni mi po mhake ni mi po tsdi pue mi dono Diosi yakeja mi po Deri po Pharisee mi po ketsala po Christa mi pet studio di diovo gezeki bueno chalano jisue pozeke se ke jebo pie po vasa po techuda po zase mhichira po mhangulemo zase po mhatzlemo me je Deri jisue stiki po tsepe vilivi Deri po puti huyo khapie po tsa mu po bo mhapo tsunudi po kipusa musu se metha poeke me je ke tsoko zlie mu po bo Ananias eke tsu zeke selike moki pobu mirholemo pobu ke pelle usilemo ngulemo Deri po ke me je ke sagino pobu su silie su dieselie mu po su tslie Paul mhedi Saul mhedi Paul sekeleu ke penyo fetie unko me popo chekaza po marhabo pe uko tsprebe ba ulam ha po herprebe ba mu uko busu silie nudi uko chesa Kenieu no pole kim hedi nepu fekov lega po nepu fekov geleu hawe how Christa mie sekatasie hadza ushezate ketoko pette Rokramodaje Deri kiketsukrupo mhodzuno bashi no suko filie suko silie musuko tsilije ketsa pole sidinu ponyepu die fekoflie Philippi meko seker penguno langula kelie Greek mediano teleois isiashi hawase rutsutsikelie lope iketsa hawha perfection hawha mu where tsile da getsa we pitsile da getsa how we tie how hazele da zhe where ke peleno rtsile ke ta themye pote musuno rtsile ke ta themi Christa me pe tebu hacha se ha ko hapie u vietsile no getsa pole how hathabe u ko kesa mu how no zemeta discipline ke reu ke mezre getsa pot tununu
urhetsdi Kenieu urhetse seu kemejedi po fugedio ne pu liechegedio remekrodi Christa mietsele kenza deri kemeje morshoya sala potununu mu urhetsdi jiu kemeje ketsokori zdi ubu niepu lietsnudi uko chesa kekrila mona nitiki ke banye ko puwe vitsi zo kezala nie kori pom hedi vitsili je pole uko bunu kristalanu tasunu kecha hauha rezmebo pom hojunu finish line mohobadi taya kezamhe uko buri athlete mebo rezke vi mebo chdi reznu kecha uko cheswe tekel hunu uko mohos zemetha utyo ujaz kefa individualism kidzunu mhanyam hara kome hukeda consumerism mu keme dyonya ko sedi kidzu pette kelhu pette puatsekeda globalized economy mu globalized culture iketsutibunu uko avodi tie lutha Mahako mohogesaki uwe tekreka samyako po ambition po nidi po kemera po nidi po mhichi po nidi po su Houzha musu homorsho ketsatipo no tawe tsileje nhetsdi no kreka samyabo ketsala no su file su tsile musu ngule ketyo no tsileje nkele nkechago no file morshowe Deri soko fuke vokono no ke penyo fobie kereto mo nke khau tsiliji sise meta we po jo wo tsidi po bobo tono po jo po tsiliro we su ngule pe tyozo do ke tsa we pele salatie utu uke so preka sopo meta tie akele akemera akechago nie pu zedino Krista zedino potuno bame mori pomha pro Aketsoko Sede potutsdi Kristalieno lubame Ari Paul came here a Kristala hapetetslevi igdi pulevi me Ari Saul po came hedi Paul potsudume utyo uketso preseke Tie kepele hauha we prakese kepele hauha Sede Tie kelhuno we Angami mietsdi lukebati hauno Uzo urli u femeni u ze useko mhatom hatsuko Sede tengimi botsudi lukebati hauno u kepele hau kepenye futejanu kakesa hau uri urhetsdi Sede tengimi botsudi lusasdu keketsa Sede nyoko chesana jiswe temie chedi kepenye fuzosheri po temie chedi Luvor ketsa pori juda mie kevi mie po juda ki krununu lukesher temie po deri po ke penyo funyo incarnation how ha uko chedo kinu Christmas u ngili di ba ketsa hauno tie Krista pie u vietsle ketala ari Krista lanu acha apu how har bimodi arofamyo agito ketala we Krista mie ketsa susapuya we Kidza kelhu no Krista mie ketala chathari khabye Kethodie chatha khabye we ki ketso medi lhudoshi ketsa chatha khabye uko tsya chatha hau kereki tho musirak lesadano pulasya muko petesi kepenyo fe puthyo porhinu no uko tsasa we kepenyo fe riu tufdino angami mie tsaba pue zabye unko tsiketso rbimo Pue uko tsikasrbimo deri pue jasabie uko tsasa sidi purpose po ubo kim hedi lhudoshi moriki ketsu bola lhudoshi ketsa hauhari khalabie uko tsasa musu sirak lesadano kerthenie kerki sice uko poza kema sau chetyo mu pom hatho ke ja prasatyo isi we kepele ketho sidi lhuyaliro ti son he we poza chebaya we putu tsidi kreka samya tsidi luyaliro we ti son he poza cheke tsre bimodi poza chelidino
prasadinu well huya ketsa susatsuwe buabu uginu za yetsli morke shopwe uko petsosde kija no Therhusoko mohovo keseki kiya muki gru hauha pie keretho puachaya ketsu toyo there is a morke shot toyo is here leseki keret toyo kehuki keret toyo mu Kekhriesenuo keret toyo isidi uki gru more uki ya hauha sedi Kekhrü Sede leya ke jatui Kekhrü hauha se morsho biwe tie ke penyofe ki ya hudi Kekhrü Sede bie temye chsa sala pue po teja khasde pue po ke ko khabie ki ya mye chsde Kekhrü no khasde salam hakki puri po zogo Kekhrü zogo ki ya zogo uko lanu srede iketsa balikens ketsa appele Kekhriela mona po teja ba ketsala deri the ki zu no mohos zemetha uko Therhusoko lu kizepe te no mohos zemetha kiya joko Kekhrü jokori hakekra uchake mo kekra vor uko tsoba ketsa nguba tefmie to tefmie ze ludeshi tenumie ze kerideshi tefmie po tef putyo po chibie tenumie zledeshi tenumie poa potsebie tefmie potsleta ketsa hako ha ngusdi unu meje unu ke meje ketsa tibo vor uko tsoba deri Kethodie la ukrohi ketsa mu ukipu ketsa hakem heza tupi ketsa nguleya kepele senyeti tso tsabaliji ketsa we kepele no uti tso tsabaliro hakipuri hakesho hakere vor utsota lekenza Peter Kerievno kepele no nieti tso tsabaliji ketsa pie uko chesa sche Thessalonica mi koki pukesono Nieni sibalije, nienu shoda ye, mi cheda ye, nienu ke mejeda ye. Deri nieni sibalije, mu pette modi chabalije isi. Uko nu ke mejeda ya, uko ni sibale moda ya. Kidiga zemeta, we chabamo kedala, we ke chabye usede sibaliro, we mha kere hakim he kezuko, vor uzozo shiri, hako vordi, ungi walil ho uko tia hako ha leseke kreka samyako nieko sodu kemeroko tie kemeroko mu sodu kemeroko nieko sodu kehukiule mu nieko sodu kristamyako sala tie utyo uma hosliro tie nagamie dono nagamie kelhu dono uko mo hosliro uko kehukiu pie sedi uko platform ke jatto ke vit totsba deri sumhodzam hayo porokrasmor ke shosemeta Kekhrü bu keria totsledi Kekhrü vile ke mo che ke hukyu vile kenza ke hukyu vis moliro uko kristamezla ke hukyu vis moliro uko society vile kenza sala tie ki yao Sede ke no menyosno di nyoko ki chasna teme ke kra uko dono ki yame ke kraba je kreka samye ko ki ya seketyo nyoko me ke kraba how no nyoko ke seleji how ham ha pro ke vito ke penyo ka ke sa ha pro ke vito match mu me sabaliji nyecha pu hawu me sabaliji nye planning nye plan nye kele nye kemera habuno me sabadino chabadino how hazeke sedi u kelhujo habunuri u kepelle seke me sasaketyo u koleleke kristami kiya hawe ke me tyo ke me romo deri covenant dietsi de kokele ke pe nyofumu u dono dietsi de kokele viewe u ko ha menyodi leseke kiya mietsu dioliro ha le menyosike moliro ke hupori chidi nyepu lietsli viwe Jeremiah puopenguno
I Giovanno Enriqueliam Houzha si Ju Mpenyo Lekemono Ansakeme Saswade isidi uko kipuya ke penyo fe uke ribo hawa nyepuwe pue uko malik ke prideno malik sia suwe nyepuwe makipuri utu uke lhu pe ume dotsle kenza nyopo penyo ke siki nyos yo haribi penyo se yamo deri poro femiosa penyo se ya zulu ke fetiki uko nichunu unichunu zulu fya ukrunyo uze vodino usutsudi resefdi uje vomebu zulu kapie utsaya ukre usutsudi a satan mupom hatogo pette khawadyo musidi nyo hayo ha tekero riebie catholic pelenu lusherdo isidi catholic zulu fya Sikim hedi ki yamepo ukomye kahupore unyonyo zevodi sidi fleya hayo ha tepie keme sibwa tepie ka zabwa we how ha tepie ka zabo getsa pie upele ke so how ha we ke pele how ha pie upele ke so how ha sidi rokramota hike ukomye pore how ha puti ala rege zaki atsudio ala rumora atsmoda dio iketsa how ha leda hike va dotsdo vlaki potsumodadio isimodi ti son he weke pele how ha uti chotsdi luvo ke tsdu ke tie mori tieza uko nagamie tingimie angamimie lugeza uko zorili ke vi krobobaya ketuca kethocha ho vasiketa ho saprageza me pori kawayamo Mhaleno meri kawayamo pokrikezme soko sapramode isiyamo petekeze Kekhriesenuo luya matsmetsgeza hauhari bayamo me pete uvato kratsgeza kroketsme bayamo ukodono diebo pusro tieza ukre diebo pusro su ketho su vi isidino ke yechudi vor uko tsoketsa sokosa ke dietho ke mietho hako sedi vorya uro u moro mo isidino vor deritie uko dono uko pete nguba ketsa kemeda ketsere ketsa mha kemehu mha kere kekra mhatse kemetsa mha krotse ketsa hako pete uko dono tievor uko tsobade Mahakono uti tsotsdi we uke pelle usedi lusuduke uko butasunu ketsa hawhano uko vor hawtsole mo hawnu no tolake sono uko hako hasedi hake view fudi hake view silidi su sedi lusuduke tie battery kristamie tsepreketa ti hawno hayupo hojiki baketsa level ketsa susatsa temya pete ke hukino voprede Kehwira taunu dioba nepuzan he traffic jam kemerie pete ke humia tseketala deri leke ba utemeta pete ke humia tsprede deri peteri krista mia tsle moten he ketsa hawha leba ketsa krista mia tsle ketashie nepuzan he bimodi ti son he we krista mia tsatsa messe uko gamenye mo hogeseki potho mo pothoke mobgo uchamu uchake mobgo bam meketsa nguya sidi sikomomye uchake mori tsilidi ke mejika tiburi zeke seleya sikem hedi tie ke humye mu kristamye hanyaha ke thomu pothoke mobgo kem hedi ukodono ba mome Mori bademe ketsupo sedi nyoko chesujo. Uko ke hukiu pie sedi ke pekro ketsa rubi tsada heke. Deri uko rosho kibo tsile ketsa tsile ke. Hako ma hovo ketsagi. Kripri u nagamie pete. Pahuri utingimie zono. Kripri se kemeye se ketsa nguleya. Mori zorili ke vi se isi dunye. Hakim heza nguleya tsa se hakwa ha kenna kemanga mu kepuma tieza ukra hako sedi
u ke kha ke revor u cha tha tsvor mu pie ke pa tha die tsvor ke tsa deri tie u ko pete ke humia tsike dala ken na ke tsa zde ha pete tsper wadinu u ko ke meji ke tsa tipuri ze ke sethanye ke tsa lethawe ken na ke tsa ha shotyo ken na thor ike tsa mit chetor ho ike tsa die ha we sepet sike ke tsa senyo ko chesna tie za pitchme po ke tsa rze ya ke zao ke rze ke zu rze ya ke ja mu ke ra ke tsa suwe tsa ken mo she deri ken we tsa ken isidi pitchme die pu ya si ken bunu ken de lero ha ke krano pets moments le dun he ke vi ke le ke vi mu ke sho vi mu terhele mor sho ke tsa donu teriu bunu mets balero video Kenieu kemanga siro menga iketsa kemeda keragu hakemehu pierre ke teviem hatoko hako sedinu tie menga ketsa susa petsa sekata ngutade seu kepuma hauha tie uko kelhu zonu tie za puma ketsa hauha pri ketsa la kepuma piem hakazat sebo tsvor ketsa susa tsasa deri tie kepuma pie ujoki tsekatabo ti sonye kepuma pie ujoki tsekatabo nguba ketsa susa ngusa sin is normalized normal affair bom hedi tie uko luba ketsa tipori nguthawe tie za pitsemye kemi cheboze ke sero mori pumata timu itzboze ke seliro uke chatsdi ti apuo kidza ajo isidino ke chatyashi mori resekena resemiche resero pumadaya iketsa tipo vor uzeke sero there resemor shotaliro pitsemyebo utsukru priwadi reseyashi ke puma ke prila isidi pitsemye je hauhasi deri tie uko kelhu hauno mieri soba uri tsudo mieri puba uri pudo isidino ke puma hawasedi uzoki tsemme kata tiburi ngutawe ukelhu joko mohosro uko uki ulie ufe udie umhatoko uzoko ursonyoko uvie urako piesedi we Angami miecha tengi mie tsadi luba deri tie nko Krista mie risa tsadi lusa nudi uko chesje uko Krista mie ke lu haunu kike tsukrobo uko chesshi tie kemasau pole uko cheka semhe mu uko kroj zorli ke vigo uko cheka semhe suko sedi uko ri ludoke Pope Francis Tijeni Kennedy Ker Tefagi Christus Vivid Iketsa Kreka Samyala Vatican Lesser Vatican document hauha separ mu hauha rubi chie Kreka Samyala separ ketsa how no pua tse dia tse bie sedi Kreka Samyago hasa po jiswe Kreka Samyaboshi mu boy kresa ke bati unu po phu khasdi themye ko ke phuma la shesa isi Kenieu ubunu kreka samye go bunu po meu fule no she musu shu su kira po baga su jisu e u meu ho isi seu zemeta be a saint Christa me sagazala ubunuri masali nushe kama samye botsle nushe ketsa boy how happy uchesa sidi nzshie world youth day Lisbon no pe ba ke letiuno boy ACYA hedie sarapono dia how pie sidi kreka samye ko chesa nipu gi ukemera ke bamie ko ukwe tatyo mu unyeta lelho isi
니부기 우케메르바 왜 티에르 칠레데 왜 티에 피칠레데 왜 하우 케메르 하우세디 니부 제디 니부라노 따교케 무 운예다 모디 따스교케 케자 무수 기디봄 헤디 따교가 수 Pope Francis 부케자 우케 차비에 세디 우케메르 하우 테킬리누디 우코기 차사 무 숨호노 우코부 우조 마리아 부노 우코 크로힐리게 돌아 부기 게 크로게 차리지 이시디노 부에 우코 체가사 크레가사미고 체스야웨 센폴레 이스라엘 미고 제부게자 티에자 이스라엘 미고 티치 헤디에 라히아노 로후 뚜가다 벨레레 모게달라 우코게 벨레우 세디 달레 모게달라 우코게 벨레우 세디 됬스 모게달라 우코 이스라엘 우코 라히아노 티치 헤디에 로후 뚜가다 소스피에 우코 기푸 무스김 헤디 우코리 라키포 모리푸티 케크라사티리 케푸마 라히아노 됬타야메 케페뇨 퍼크프리 무디에제노 발리에 모타야메 데리 residu디 popo dieke yefudi nyoyo la vorke letui ukori la puki volie tie tengi hauzedi uke ni tengi hauzedi puki la vorlie jiswe vapwa chedebo resekawaze ukopetesia mu bible no pukeja satiki jiswe chedebo reseketsiki pu singule mogadala pu chedebo resekawasutsa bible web ukopetakeja satiki chedesi vuketsa timosi disiro kidi jiswe chedebo resewaga pocha zemeta we kepenyo faze keperodi lusi yaliro we po bogi po chobo tsidi tyo si yaliro po tike hutiki bori usi village messe isi sala we po zedi po chobo tsidi usi siba keja tsuduke we po ze keperodi basi ke liye susatsile ke kribo zemeta Ketheji piesidi puts sibalike unu bu ketheji ke penyofe theji ke tsubu unu tsufdi balike jiswe mpaketsa me kera tsepevisa me yo por bivodi po ke peje khasa uko thie me ke uko patri ke penyofla nyepu pele ke lela po ke pele hawlanu lerdi vodi thatsa hanunu po sebawe po zedi po lanu tengi hau nibawe very me po vodi po pe po teje kakesu medi uri vo po teje duke po ti petenu po teje duke mu po ze ke pero bale kitula Jeremiah Sarah says seno puke sekem he akiesuje siro an fe kosutyo sidino sikemo hakeja mu Kekhrie pekhrepia ke bakose ki pusutyo si hakeja ma ungo ke tsoko tsile ke moko hojzatie ba ke tsoko we pol kim hedi ta unyeda modi ta suko fovoduke uko Kethodie no take ke kra chatake kra nguleya noa Kerieki toki Noa jesileya Noa puki nipu dilie vo puki pudi nipu puki pudi pobunu rubo tsile nu kesa zike pel hivorge dola rubo tsile nu kesa susupusa poe pelelie nipu die pelelie mupo ruritsa Bible no tubye zumo deri puketa po rusu tsuza tije hepengma pengu mu tije hetenya pengu doki sedi rusu tsushi tije sadebo zike pelhi la do zvdi po rusu tsaketa kepele mu pom hatho
su tabi uko kesa Abraham po tsazenu po nyofuli bo ngule nyofuli suri ka reshotlabie po tsnu chasa po suri tsusudio po kepele mu pom hatosu uko ze silie Maria uko jo Maria fa po nit remedzi sebalio Nepu delio Gabriel Jurupo Zeker Tsasa. Po nunif bada ketsa, kema sarrafu nunif bada ketsa. Po tefemia porize ke simo zodonuri. Po siba ketsa, mahakemi de sebo, mi ches sezebo, po givor, po o sidi, po fek ko kesala, me dokem hietsiliji, isidi fek ko kesala. Tie ke la ke le hao ke pele hao sevor unko pet sosa uko su sedi tie ke pele hao ni thawe tie sol Krista ngu ke mu Krista mi pet se pen ke jao po Jesus ke selie po silidi po pol se ke ta kem he uko ri te mi hao ko pie uko mho zki badi uko ri ke pele tie ngu ke le hao sedi tadi Keviu Ketou su hodi diosutuke. Utemie Kekhrieseno pete Christamie Kekhrieseno silikenza sililhomeche. Deri kepelemie jorli pete utemie Kekhrieseno silivi. U Kekhrieseno keviko se Ukepele krakemetilie. Mu ukepele jokevi hako se. Ukelhu chakemetilidi. Niepu shedzimie. Mu po japumie. Tsepreduke. Puti hao. Pumakere hao. Pia aketsala. Uko Houzha Keseko. Pejie. Muniko peteri pejewe. Kepenyo fubu. Zabie. Ungo pette tsokelie tsolie tena Kephudi dioselie. Kepatafe mhasi mu nkepele sedi for u ACYA tarho mu pata keshala npejewe u kehu kepele kesuze u kehu jorali kevi mu kelhu jo kevi je kola npeje thievor ke ba peteri ndie kevi ko renalidi u viechlie ketio peleya mu u kori thiem hasi Diekepu ko set yo sashake kepenyofu japie ngo patet shichi mu kepenyofu japie ngo ke batafa zo suri chidi pomhato kekri ke chunuri bubu chekrile ke vi chashake jiro japutali khoyer ko Desiree
sheni bu puti seleri bide. Tie hakinu Gen.Secy grubu tsepie. Uko somye grubu pesisene sala nye zaki Suzuki nye bushie u ACYA Keseko Kekhriesenuo di CACYA. Therhusoko Gen.Secy yupose Reverend Father Vilasal Godfrey pesisene. Siro Gen.Secy yupose Kehou Sede Kecha Kecha Eno Kronosa Cornelius Assistant Catechist St. Joseph Church Viswema pesisene. Tiedo Kemesa Rishotiunu Kise Kecha Chekese Eno Ketsiluko Francis Assistant Catechist St. Joseph Church Nehema Norin Pejiri Gen.Secy yupo u Kortozananu Lilinu di Nki CACYA. So she Gen.Secy yupo se Rana Kekhriesenuo Ketikizvor kebapete pesisene. Rana Kekhriesenuo Ketikizvor kebapete. Kehou Kenieu nu temieler Kehou Kenieu mie Kethodie Kephrü mie Kethodie Kephrü. Siro Kehou hau tilekitashi sodu kemesa mas rishotiunu tsokelie confirmation sacrament liturgy teza kakeshego bu Kehou teche stage modzenu ACYA spiritual director Father George Rinoze Kekhriesenuo di pesisaya. Ugo Kehou tsokelie body sikra sigijashlido sikra tsokelie kinilo keba Kehou uchi fumie mhatochibo bibalido mum hatechie hakim hidi chebeba chakinie ili kilukibi floret sekose mu eno kepelubi fedelis chapi shisegedogo ino argostrasie inoli nisakono philomena eno luprivilegion sokrego Angami Catholic Union mu Angami Catholic Women Association Houzha Keseko Medzivogedo Sede Kecha Eno Pesashilie Pili Catechist St. Peter and Paul Church Jadima Sede Tsaliku Krese Hideto Teta Uchi Fumie Ligie Kethodie Ili Mary Mease General Secretary ACYA Kini Kesefodie Ili Mhasikono Rose Treasurer ACYA Tati Fe Ermekachati Pibalido Deye Hanu Keru Liro Project Bloodin Committee PPC Kenu Liro Nomination Committee Metho Kepe Kachati Pibalido Diekepu Hanu Sejiketo Keru Liro Ino El Kenet Puna President Angami Catholic Union Kenu Enoli Visageno Carmila, President Angami Catholic Women Association. KevilhouphrenuoTeresa mu peshiti pibalido. Sede tsaliku krikini hitatharshu hakim hidi shibiba. Potiu ke pie ugo kertavut lasia.
Ngo Kehou Kenieu Kor haki stage no gebago gezedi photo pochile do selanya go su le balinu di nyogo ki pusje je thakata liku Kekhriesenuo Chachlido, but take in the ready Krüta O Munyo Mugimasaro Fazano, Amen. Jisu no Gemesato, Heko Ngumeji Sechi, Jisu no Gemesato, Heko Ngumeji Sechi, Maria Christa Miki Kruhifa, Heko Lacha Sechi, but take O Krüta O Munyo Mugimasaro Fazano, Amen. Nipu Tselichi, Kechachesele.